A gdje ovaj čovjek, čekam ga već 2 sata, nikad ga nema. Oooo! Oj, Rodjak! Gdje si ti instruktor? Evo me, gdje si ti? Šta ima? Vidim, snima se neki vlogić, a? Uj, jebe mu. Šta si htio reći? Uj, sladan volan, Bog. Jesi ti ništa naučio da ti meni kaže? Ja sam danas i ona, kako se kaže... Jesi ništa naučio osim da pališ taj radio šte? Pa prvo mali radio. Kako, nemaš ti bez radija, vidiš ti. MC Stojan, Sandra, Relja, Popović. Šta je ovo? Kakav MC Stojan? Gdje je ovo, Bog se, gdje je Đala Buba? Gdje je Jala ovdje? Gdje je ruke ufut na taj volan? Mini Starki. Viki Miljković, šta će ovo tebi šefe? Oooo, veće budale u životu nisam imao. Kako, šta nisi imao veće budale? Oj, pa nisam ja, evo, Gdje je konc toga radi? Rasta. Hotel, jesi bio kad u hotelu, Rasta? Gdje je gosta i radio? Gledaj sad. Što ovo neće? Instruktor, ti ovo auto plati 30.000 eura, ne velja ništa auto. Aj jebem. Gdje ti to gasi, stav ruke na volan, pal auto. Če sad pal to? Do opštine idemo. Ovo ljudi nekam dale što ti se pravi. Ruke na volan, do opštine moram. Pa da je malo što... Do opštine. O, sad ću ti napisat. Šef, ti se nisi prevezao. No sad ću ti napisat. Ti se nisi prevezao. Nisam ni prevezao. Aj do opštine gore. Aj, maska, rođo, maska. Idem reći kako da upalim auto. Pa ti sad baš ja vidim samo ova maska radio znao upaliti. Jesi ti tu da me naučiš? Jesi. Dale. Pa, eto. Pal, auto ključ stav unutra. Danas glavna vožnja, ja znam sve. Evo, ovo je Migavac, ovo su Dugaške ovdje. Znači, znam sve. To zna djete 5 godina. Što djete 5 godina? Gdje stav taj ključ unutra, stisni kuplung i kreni. Puštaj kuplung polako i gas fiska i... Oj, ne mogu ja ovo, ladanje volan. Ladano van minus bud. O, budale, vidi, ja baš veće budale u životu. Ne mogu ja, ne mogu ja ovo. To je stavi ruke na volan, ja ne mogu ja ovo, sladan volan bud. Ajmo, moramo do opštine. Ja ću predati, ja neću. Ja ću predajem. Gdje klimu, grijanje? O, budale. Ja ću predati, šta je ovo R, šta je ovo? Šta je ovo R? To je raketa da... Raketa, jel da jes raketa? Mogu li ja prešaliti tu raketu? O, budale. Da prim taj volan, haj voz do opštine, pal auto. O nemo, ja ću evo ja sve 4 palit, evo, ja sam palio sve 4. Aj, ljudi, bre. Ne smijem rođe. Aj, ljudi, budale. Da je pal auto vozi. Pa, vidiš, ja nisam, kako meni je čovjek, gdje ovdje imao svjetlo, ovdje se upali. Svjetlo, sad ćete mi nije friz, ja kaznu prepisati. To što ti meni kazi, ti s meni ovdje ja položim. Jesam ja položio ili nisam? Nisi ti ništa položio. Nisam ja položio. Nisam ja položio. Ne znaš ti je osnovno paliti auto, haj bjež. Ko ne zna auto paliti? Haj bjež za auto. Što? Haj bjegaj za auto. Rođo moj, aj jebote. Haj bjegaj za auto. Rođo moj, ko će sad bjegati za auto? Što da sam napravio, to je ispit. Hajde nama. Evo, čekaj. Hajde nama, ajde. I to piješ da sam napravio nikad bolje od nikoga. Kako? Piješ rođe. Evo ti si napravio najbolje ispit što ima. Znači, nema niko bolje. Napravio rođe. Nosi, bježe, sam bjež za auto. Napravio. Aj. Doviđenja. Doviđenja.